Ovo maturalno se sastoji od 5 dana koji smo svaki dan imali zabavan sadržaj koji nam je ispunio te dane i zanimljive događaje. Najviše ćemo se sjećati dobra atmosfera u busu, dobrodošlicu. Vožnje žičarom, raspoloženost animatora. Došli smo tu na maturalac u Zaostrog, sad smo igrali nogomet. Bilo je jako napeto, protivnici svi su igrači igrali su fair play, ali bolji su pobjedili. S brodom smo išli na Brač, tamo smo se kupali na najljepšoj plaži u Europi, Zlatni rat. Onda smo prošetali gradom, na brodu smo jeli ručak koji je bio super. Išli smo na izlet po Neretvi, vidjeli smo od kuda dolaze te mandarine i lubenice. Zahvaljujemo se agencije Klata što nam je organizirala ovako savršeno putovanje.